Hello guys, this is Kevin Technician channel. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ki ushobora gucana itara rya telefone yawe ritarya umuriro. Abantu benshi bashoboye kwibaza ngo kuki bundi rino tara rya telefone yacu ricana cyane, kuki n'ahantu twarigabanyiriza ngo ricane gakeya rireke no kudutwarira umuriro. Murabona ko iri tara iyo uricanye riba rirya umuriro mwinshi, ariko hari uburyo ushobora gukora ugacana itara ariko ridatwaye umuriro. Bikorwa bite rero? Uraza ukamanura ukajya hamwe bacanira itara bisanzwe, wahagera iri tara muri kurireba, abenshi tumenyereye ko tuza tugakandaho rimwe gusa itara rikaka. Nyamara hari ubundi buryo ushobora gukoresha itara ryawe ukaricana gakeya ritamaze umuriro. Bikorwa bite? Iyo uje ugakanda kuri rya toroshi ryawe ukagumizaho, baguhereza tuno tuntu dutatu. Aka kantu ka mbere muba mureba hano kaba kavuze ko ucana itara ryo muri sikirini ry'ikirahure ryo mu kirahure. Iri ngiri murabona ko n'ubundi kano kantu kaba gasa nk'akagiye. Iyo ukanze ukagumizaho tuno option dutatu, aka kantu ka mbere ni ugucana itara ryo muri sikirini, aka kantu ka kabiri nako gucana itara ryo muri sikirini ndetse na rya rindi ry'inyuma risanzwe, aka kantu niko ko gucana rya tara ry'inyuma ryo dusanzwe tumenyereye gucana. Rero iyo ushaka ngo ucane itara kandi uricane umuriro wawe utari kugenda cyane, ukanda hano kuri flash light, wamara gukanda kuri flash light ugakanda kuri aka kantu ka mbere, ugacana itara ry'imbere muri screen, rya rindi ryaka iyo uri gukoresha kamera y'imbere, ririya niryo ritamara umuriro. Rino rero iyo uricanye nta ngaruka rigira kandi riba ritarimo gucana cyane, ku buryo ki ushobora